angirizo mwebingwa angirize ncyanungi okwiruka kutakatandikire habanza kubaho kukora ebisasayizi na bwa nyuma omuhikirwa w'obukama bwa Bunyoro Andrew Kirungi byakutaga yasimbura abiruki aha mukoro gwaba omu rurembo Hoima. Abiruki biruka orugendo ruringwa hamwe n'orugufu barikutandikira aha kyombeko cy'ishengero ry'obukama kuraba omuri Bunyoro Kitara Road kuza aha Main Street kandi bahenderera ahari obutiyaba. Andrew byakutaga ori omuhikirwa w'obukama yagira ngu sente zoona zibatungire okuruga omu biruki nizija kugura ebikwato okuza ah'irwariro erya Kibale Health Center 4 ey'omu district ya Kibale. na tubasimire abakusagika omukoro guno bayitukira muno ngoza kusima inywe abaguzire kits kandi abayizire kwija amukoro guno kuyiruka kurora nti tutwere ubumezi bwa abantu bayitu maiso amakuru yasatu mukama ajumure ngoma pangeni tutakusole sente zokula ebyoma ebyama mawaro. Everybody needs to reckon with. They are there. Haikuru hali. Abintu byone mwateganya bakoze internet wokuruta kumbanga abarukira basaija emyaka 30 ali hangoma kandi nko mubito umugondezo kuhangara umugondezo obumezo burungi okujaguza emikoro y'empango ey'omwaka ogu neija kubaho rwa kabiri rw'2011 esande rukwija omu rubuga rw'ishengero ry'omukama omu Hoima.